Reure. Kuria Maraigushu ri. Maraigushu. Yes. Maraigushu ya Naivasha kana ereko. Ya Naivasha. Kwina andu agatudake hau ri. Marauga muthungu wi horo kireri. Matira mutheria. Niki. Andu he muthungu rokire ku. Ni ari passion ya community waki. Na leo kana muruti wake wa wira. Muruti wake wa no muguku Kenya. Moka ari arakigura kapasero ke hau handu he muringa very iconic. Yes. Aragura shamba. Yes. Na handu hau andu ni mahoe muno tondu muringa ucio ri ni mutibu wa gatene riu andu moka kuhumuka andu hari kuhumuka hau mundu athiete na maguru ni ayeko tu agikara ku na agakiandika nginya andu igana onake locals to ni mundu passionate na landscaping what have you na garden no le ure andu itora mena mateta tondu marauga muthungu uyu ri brenda ya iria igete cieta nyamu cia mucie ri iyo ria mundu no nyamu cia mucie in African setting ri ndikira ngite na nyau na baka icio nĩ domestic animal indo iria citaheanaga food kana milk na egg. They just consume. And never mind, they are usually considered security from pests and robbers. Todo bakana yori igagirwo kibarua kiriku gia kuhita na kuria bea yes wagaithare nake ni ahune akugiria ici ndakahune muno wagaithare angihuna muno gutuika ni ahingagira ritho crime I have too sufficient. Yes. Anakiona ona thigari tienda guinore. Tondu mundu wothe abatie gukoro very vigilant. Abatie ninge kuumapa. Aitha okone aria wega ekeki. Masoezi. Riu muthungu ucio ri ni akinda wagaithari wake. Wa muhiriga wa ici citonagwo maitho. Etu tunini ndio no na baka yake ri no iyo iria cietagwo nyau ihoi no muhirigo wa maguoya maingi oh yes ne tinda gatoro riu hari andu itura mari na concern ri na nyaga na gathuku ostrich yes na gathuku ndaki urete compound kanene niwe twitura haria mena thina naho ri ni gathuku gaka nyoni no ya gathuku to ni akinyete kuingira na ruthiomi rwa itura gathuku na yando moka ku nairu hau muringa-ini ri ni karoka hau muthiguru guthikiriria ki story ni kara eavesdrop na gathuku karia kwa tito thuku tuothe twaragia ngithi kwa state makwa njokire minyo ni okuona uguo riu kau ni karia karagia wega biu yes gatigitio ni kai ya ikuyu riu gatigia gwitia kamero karaikara hau muthiguru ndo baki aikate akauga funda atondo muthungu ni athie micemanio ya community ni arabanga ri gathuku kau andu marauga ni kamasonic gake tondu rathi nako ge kiande kamurangite kiande yes karona andu mundu akueria muthungu cio akauga Faki kamenyete nginya ruku kamenyete nginya na mararuhuthira Faki Ero nega andu menda kuga ni meguthie kwi Simon wa nyumba 10 ni karamenya nginya ngwataniro cia kiwendo aiya nekoru nako ni ka CCTV tondu riu ri ma ni community participation andu morio ciuria ri mundu enda kuria ciuria rugamo ha mundu akauga ni njite hira ri wasalome
Ya kona au kumenya wa Salome adu make ngungu wana makagwatire tumia wake deta gwate deta go Salome Salome yule wathomira yana thare guku tene na ni macukagirwo ni mariundu no waigua mahigane mari aneka mundu nyani ici cia muthungu uyu ri ano marauga atiri sibo nete kwenda ruhuhu ruru rwanya kero weheria kundu guku riu rwego iteka kwanirira miatu tondu ando karathie karoria muno rwege ni gukobia karakobia ura kaiguaga muthuri urarugia muigu ati nikire anyita gwanjairu kene kimwana giakwa karauga twaku Bawete muthongo ucio ahingagire ruhuhu ruu rwake nirukurehe bara tondu makona gwake thugu nake tugirepu niwe gathugu kanyita kindu na guoko ta mundu na nikari rurimi nikio karagia andu marakinya hau makiria ninga makauga ati no kire uhuru yari ni ruratu dambu turarekondu irarekondi ta kaseti negacokera king'ang'a-ini na ici twira ibu waja ndora promise kwasi matingienda uhoro ucio matingienda nä kwathe rä u hau må ringa-inä å cio nä harä gathiket heo andå mathiaga gå kå hehanä rä ra au nä karutä te må kwa ona andå mokaga kwenda kau nä gakå hå rithania andå marauga nä maconeki make ma må thå manyakerå rä u rä u nyaga ti njå ru na tona tugaga mwene nyaga neyo ndä rakä aria ndä na mä cene no gathuku gaka ti kega gathuku kana ithuä tå tambå rä te nä gaibuku na maguta ma kå rä na maguta gathugu kau tå ramba tå karigua nä kä gatarora nä å ndå na ngite icio cia må thångå å cio na mbaka å kamenya hau hekä harä å ndå na ndä raigua tukå nä karorå ra gå kå tanaitirana ciana gå kå gä thii gakä gwetanä tie må ndå karathigä rä ria nginya andå makä hå ra thimå na kamenyete nginya kaona må ndå marugamanete na må hiki hau må ringa-inä makä aria å guo igua kauga kau nä gatå me kamenyete nginya chanti cia ciaca kamenya nginya ngwatanä iria itegå thi må no Maria mathiare ya må thå ngå nä arehe maendeleo meai no ambe hamå rithie rå thuku å coke kå rä akä gathuku nä agå twehereria kwä maå ndå ma må ciä na meragwo ticomo na kå ringana na ataramu ndäraiguire kanyamå kau nä kanyitaga mä kwa mä ingä må no na må ringa-inä hau nä ho hatigarä te wä hitho ä kä gunye må ndå angä å må ka karä ma na ndå ngä hå rä ra thimå tangä arä ria nacio må ci rä u kumbe mahoya ma akaitå macoketio kå hä tå kä ra rå thuku rå rä rå rå rwa nyakerå
Kiama Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Leure. Yes. Kore Wajir. Wajir. Yeah. The last national celebration, the one that occurred latest. Madaraka. Yes. Majuzi tariki mwezi huyo. Yes. And it was historical as can be. But gutire gwakona hafla te yoko mwena wa Wajir. Gutire gwakona igongona rya muthemba ucio that side of the country. Yes. So it was a spectacle and a wowing thing. And to yoro cio aswena Uncle John wahi anyo. Na ginya mugathe ku akiuga ari hanini goitare ithori. Ona gavana wako ni ali charekirie. Neko ihorererwo neke. Ni rechiria riu. Ri ati ni twaririkano. Yes. Na magikiuga ni undu ucio ri. Bakorwo gwe kindu ku riu gikirira wega ri. Ngoima ciao ni ngamira. Neo ngoima ku. Ngamira ku ri. Muracio mutatira ri. Angihura ngamira cithiete o kuria kwa muthoni ri. Mundu ucio ni atikirikaga. Na kana yoke. Moiretu. Ndio. Riu ngamira ku ri. They are very revered. Ona mundu gutonga. Amenya wona ke. Na ngamira. Yes. Oguo uria wina ngamira nyingi. No guo wina uge wa indo ku. Tondu ngamira nayo ndiri raithi. Ngamira ni kinyagia nginya rucangi. Milioni. Yes. Ekashigoro atia. Milioni. Ai, icio atakire mathaga. Na meni. Mita. Ndi gwakinyia mita. Hey. From around 500,000 there. Sigoro ngamira. Yes. Ni ciagia goro ici. Goro. Ngamira no ekinyie mita. Niki urauga. Ngamira wekuraga propose gatale ka utheku. Imwe. Otredin. Ngamira na ngari ya gathemba no muhorani. No macenjanie ngari na ngamira. Eni. Akua goko ngoriko. And you see ngamira ciendetwo muno ku ari ndi tondu mbere ndaya yanyua mai rita rimwe ni ikaraga piu itegubatara ki mai mangi ni tiragia kia gasi nyuki uhiu witu wa rugongo ng'ombe tindagia munithiki do riu ngamira ikunda rimwe ni guikaranga you have the exact statistics no ni ikarangaga we tondu ni ri iguku ri ari stoaga ki mai na maguta ma ku keep going riu president Ruto ni akiirwo ngamira igana riri rimwe ndaiguire gavana akiaria hindi ya Madaraka Day. Yes. Na name ngamira igana rimwe ri president ndangiheo migoco aca ni ethero iria njega koguo ni rucangi na kuna icio ni mita cigana igana rimwe ni akiigwo tana wa muthuri utana wa milioni igana ciembia. Yes. Na ugetuika I don't know how official that was. County government ya muthoni tatu. Yes, that's the letter. County government ya Wajir. I don't know how authoritative this is. Ni ethaga ataramu. Ngamira citikuwe twaragwo ni mundu ene. Ni iria ataramu madirana ki. Onacio. Moe nginya ku communicate nacio. Yes. Oguo itingereithio ni anybody. Hapana. Tiate to ni itagia to ndomba na weciria ni ukureithia ngamira toni ore tuturume hao gukiria kinari weciria no ihokerwo ngamira ni gwetha gwandu ago si hard na ndie makinyete ku maita mara maingi cithiao kahora gwithia na maguru na ndigweciria rori no ikue nyingi turera igana rimwe nyamu igana rimwe ri anene ciriu ethe turera ta
10 yes thereabout nale monoma uyatiriri haya bana jali wa Ruto batea sisi mesi mbili tutakuwa hapo nje cihorwo kuma wajia wega ene mahoraga itondu mwiraniri wa botano uyu augire ngamira icio cia president ikadeliver at a place of his choice reu ne mathiete manaparo waguo mera haye ingamea ya Ruto bana ya mutu kiu kiguza unajua ngamea yowe sasa nabenda ngamea sana sasa hii tunopeleka mpaka kwa Gasungu makori haye ngamea mingi jina peleka wapi sasa nabeleka Gasungu ngamea na kioria eta wasia eta gel sasa iko gel ba haraka gel Gasungu gel tutam sasa nabeleka ngamea ya tutam kama ya tutam aye lakini mimi nauliza wakati sisi libatu ngamea 100 tukambwa tupeleke Gasungu kuna siri tulitumwa ya Gindigi ucho dia yule tareirwo bana unajua sasa wanasema ukipatia Gasungu mbea Gindigi ndio agetirwo rire gathinjo sasa wakati Gasungu anashinja moja anatea Gindigi bafu ama wanakula nundu pamoja nundu unakula pamoja wale magiria na igukua na yokoine nimeta na womuno sasa nabiga bolo abu begia George tulambo contact baso nani ejo no ananira muruwe todo igo kirehwo mucie begia George ambia sisi iko junction sasa sisi anakuja sana garibu anafika Garissa ulisa kama nataka sisi naendelea ama nabelekea wao bana yao ile wao yuko shamba taita ama wapi asa hicho ndio twaliro mucie kuria Sugoi kama Sugoi maambia kabla maga naisha tondu no ithire ukahora ikiriaga na ikararirira na wakati ana saa hiyo baro yake aye Ahmed aba batia mimi Ruto sasa ulikuwa unataka aje unajua sasa huyo ni rais unasema bana sisi tumetuma ngamia ya Ruto bana wewe ongea na mtu mwingine aba wewe mwenye ngamia wewe unajua sasa kama umetuma kwa mheshimiwa rais bana ulisa ngamia wakati gavana anasema Abdullahi nilisema wewe ama Ruto unajua huwezi kupigia rais hivyo ndio maana nimechukua kwa niaba yake. Abana wasabigia ifa anapigwa namna gani? Hapana, nipe message yake nitamfikishia. Abana message geko gamia. Unatakaje? Gamia yake mimi ko gamia yake nataka maambie baro na kula mzuri. Weka yeye kwa line. Sasa umefika wapi kwa saa hizi? Mimi sasa hako junction hapa iko mahali na aliko Mbesa. Hiyo ni junction ya wapi? Wala junction ya kutoka hapa wakati ukaenda baada hii anatokea baada ya Lamu lakini mimi baada beta hiyo nataka kuja Ukambani. Sasa hiyo ni county ya Garissa ama ni county ya Tana River? Ndio anamaliza Garissa wala uliza maswali mengi wewe Ruto. Wewe Ruto, nimekuambia utanipatia hiyo ujumbe nifikishe mheshimiwa. Wewe George, hayo wewe Shalin. Wewe Shalin, niko kwa ofisi ya rais. Bana unasema sasa kuja ya ofisi nataka rais. Sisi iko gamia yake ni batona governor. Na kuja bolo. Nataka ongea na yeye maapie bado safari iko mzuri. Hiyo ujumbe nitamfikia. Sasa wewe nani? Mimi ni mfanyikazi wake. Ya Jobani? Hapana, ya ofisi. Ofisi gani? Ofisi ya rais. Sasa wewe ndo Gindigi? Hapana, huyo ni naibu wa rais. Sasa wewe naibu ya nini? Mimi sio naibu, mimi ni mfanyikazi wake. Baba Gashagwa? Hapana, huyo alitoka. Alitoka kana wapi? Ako umumu tu.
Sasa anajua mambo ya ngamia. Hapana, sasa hiyo ni mambo personal. Sasa wewe ndio Sifuna. Huyo ni senator. Anasema yeye ndio Sifuna, sasa mnafikiria wewe. Sasa na wewe ngamia wenyewe wanauliza nini? Mimi nimekuambia ujumbe unipatie nitafikishia Mheshimiwa Rais. Kwa nini? Unajua ngamia bana ujumbe? Ngamia kitu special. Kama sisi natumwa ngamia, nasema naongea na mwenye ngamia. Ahmed, nimekuambia huwezi pigia tu Mheshimiwa Rais hivi. Sasa wanaambia mimi na kazi mingi ya kufanya. Wanaambia mimi kama nani? Maya feriferi mutawala yawa. Sisi naabu belekea Ruto. Hii ngamia ya tutambar one time. Na tukambua tukifika bado kwa gate siingie mbili kwa sababu ya tutam. Siingie. Sababu ya tutam. Sasa hiyo mtu nukuja hapo mtu one time wana bega simu nyingine. Ahmed, ukifika Eldoret town unipigie tena. Eldoret Nitakwambia vile utafanya kutoka hapo. Utakuwa hapo? Nitakutumia watu. Watu gani? Ambao watakulaki. Tukua Eldoret takuwa kilomita ngapi na bagisha? Sio mingi sana kutoka town. Bali? Sasa Ruto tutamkuta. Ambia Ruto anipigie. Utumeandikiwa barua hapa na gavana. Barua yenyewe anasema wake Excellency William Samoei Ruto. Huo ndio sisi tunabatia. Ugathero amuhurire. Ero mamo fati. Ero heka muligo gake kebara. Tuko game yake 100. Tuko wafajana 6. Tunakuja hapa. Heka mimi Ahmed Ismail Abdulrahim. Heka Isaac. Heka Ahmed. Alafu hiko yengine anaitwa Bahia. Sasa sisi wote 6 tunakuja. Naambia anatuma ya miraa. Yako makipa abisi dhafari ile. Sababu sisi tunaanza na base ya gamia. Gamia kichoka, tumechoka. Bakala alirira. Na tulikuwa nauliza. Tunaweza pata garaoni. Garaoni ya kazi gani? Ile gamia iko mbele tunaweka garaoni watu wajue ni ya Ruto. Hapana, hiyo ikubaliki kisheria. Haitawezekana. Na sasa kama gamia ya serikali? Hapana, hiyo ni mali ya rais binafsi. Gamia ya Kenya Police. Gamia ngoshe ikireo bara. Acia ikinyirie mugathe no tugakiona mbica. Akoro iguthio gwa kesugo ire. Cigakinya githurano gia karau gikiriku. No na guo orio cio ri. Andu mathi kundu ithie ndu maitibangago o gibango kuringana seniority ya mundu. Magirio kanya mumange tunengera na Ibrahim. Ono kono no migomba. Kai kana yake akeheo migoma. Agoro na ikeheo gamira. Nao. Masi umira shida munene wake ri. Ya kinyero ni ruiteki. Let me not give that example. Elevators. Yes. Lifty. Esi andu atene macieta akirini. Ni kuri elevator, ni kuri escalator, na ni kuri travelator. What's the difference? And wale ingi ni mathiete na elevator na escalator. Escalator ni ngathi cithiaga. Na thiko ici nĩcikire nginya ma estate-inĩ. Ndio kana Murang'a nĩ nginyu. Aca Murang'a ti nginyu. No he moro irakwa au ngwĩciria yena cio. Ino irakwa maĩ. Iyo yahota gũkorwo hihi nacio nĩ tũkamenya yahingũrwo. Icio nĩ ngathi iria ithiaga. Travelator nayo rĩ, it's more rare. The travelator nĩ ta njĩkanĩrwo waingĩra Carrefour ya TRM. Ũkĩambata igũrũ rĩ, he ti ngathi pase, no nĩ thiaga flat. Ndamĩona. Iyo nĩyo ĩtagwo travelator. Iyo flat ndĩrĩ na ngathi. Ndĩrĩ ngathi.
Leo ni ndia high elevator. Ici kiri ni mundu aigira katia. Kabata. Na nicio kiru mihiriga mingi. Ni witane ciare iria traditional iria cia ba nyigi. Na ndu ni matia ciendete. Ni ciare kaguoya. Yes. You see most people magateneri because we were used to open spaces in the rural areas. Tukaona kitu gitwa claustrophobia. Claustrophobia inajiwa Kenyatta ni Ameriri. Niguo ya guikara handu hatari ndirisha. Handu en close. Utarona. Understand jemo head. Nijigwa kaundu kauni kanyita especially mundu wa nohwo. Yes. Mundu ikarite thiini miaka mingi. Exactly. Riu ithu tikuo huo no kumenyera warie. Ucoke tuke wathika nyumba geke igago. Riu cio ciasta riu ni cigecenjetie. Riu lift ni ciitikire nginya goko ma estate-ini. Yes. No ku lift higaga mundu. Ni wega andu mamenye ciekuo. Goko Nyairobi. Lift icio itikoro batoni theine. Oya tuingira taru for example ukaigira nyumba urathie 7th floor ukaigira lift ugathie hari ukahinya button number 7 oyakia tawo kamenya ni kidete riu gwecio itari ikona control panel hao tana migira ona nja hau ne ofatie kuhinya floor iri urathie ikuonia ni lift A B kana C kana D ugweterera riu ngithie gungethie ri aitha no cie guko tinde hau kana yukeri atariyo ego gozi mundu rathie furo yo uri kana we ona yoka ari umake waigira tondu ehinge gutire ki Wazire batoni riu ni wetara o kuria athirwo igutware kuo yes riu kinyaku ukore soja wa hau excuse me. Yes. Sio kwa mbaya. Lakini kwa naenda ofisi ya mheshimiwa Kabogo. Tuko ngorofa ya 10 naona ni kama niko juu kidogo. Ungorofa watu walikuwa wamefinya wapi lift? Sikuona mahali ya kufinya. Sasa kuja. Akona leo muge mno. He show you that you are here to know the city. No, you are thick. He will tell you, let me educate. Young man. Allow me to be your leader for now. Hakuna hii kuja unaangalia? Unaenda floor gani? Nilikuwa nimeambio ni 13th floor. Haya. Sasa unafinya 13. Nimekuandikia nini hapa? 13. Imekuandikia B, si ndio? Sasa utangoja ile B. Wewe ikikuja uingie. Okay. Na nitanjua anje inaenda huko. Sasa ni mimi nakuambia ama ni wewe unajiambia? Kawa sawa sasa usinikeleleze. Najua kuuliza sio ujinga. Na wewe amenyogu wetagirwo mundu ke ukarigu nayo revenge kiundu kiu giki atia gikume kwa mundu ni achonoka and it happens to very civilized people. No kiundu the first experience ina kiundu kiu ni gikuhingaga. You see control panel we ikoro detached oh hinya rathi 13 wait for C riu ikara hau ukari woni atia kurathi if you have a very observatory eye ukora ni maroka baya katia magathie wewe gecia ni staff cia ku ni guclock ya stranded hau ukaigirania nao ukiumoka igo mwakuria ya new here tondu thira wa ofisi ya INM headquarter na we ndu mothiko camera you have done good to talk to me. Like I'm lost. Where are you going? I'm going to an office of Gatheba and Co-Advocate. I have not heard of such. I was told it's in the 18th floor. Okay, do this. Just go back to the ground floor. Ask for assistance from the security officers. You see now the problem is I was not even meant to be here. So how I've waited there outside. No. There is no button for telling it to come.
Okay. Oh, you have a problem with operating the elevator? Okay, follow me. You will go to D. Hey, ije ira kinya estate. Sasa. Estate kira kinyete ri, ni ici ciraria. Na kwe manyumba maragira volume nene unnecessary. For the ground ni uraigua kiaria. Na kaire tu kamosha ina. Akwira. Door closing. Going up. Don't like them. Azagaba. Fifth floor. Yo. Very noisy. And they speak in a very lazy tone. Going down. That fourth. At least this is the other corner. Na advertisement ya wifi. Ibade kiririo ku thini. Icio ni ciekera ko imande matangatho. Tigetia gwikirwo mganga. Na mutu wa gas. Na for terrazo. Icio iko na huko kama aki. Sie bypass. Na some modern apartments. Yes. And shopping arcades in the estate. Third floor. Going up. Basement. Na ne ile to matawa fani. Fani tatu akiria. Tatu wa gypsum. Na vigo very shiny. Shiny niwe ona. Na mweko wa plastic. Oyo artificial turf. Waredi. No ngethie stiri ya mwene ni murgongo properly. Ni akoigite waci manina ga sturu hau. Mutikamiye. Going up. Door closing. Door opening. Icio china huku estate na kids. Icio. Na mwenene mwene arakara mwako muri andu 10 mutarihite rent akamba kumirenga mwambate na ngathi. Ni itagwo. Yes. Reure. You see, rugongori. People usually have a level of worry. Mundu wa ikara huko gicuka. Especially magigwa kaundu. Tondu kuri andu amwe rugongo, especially those who panic a lot. My imagine kiundu kiu ni kinene muno. Kana horo haria unyitira ri. Yes. Mumukinyiria ohoro amukinyirio hana atia. Yes. Na ti andu othe mahurairwo kurio kana mwisawa. Oyo ko triko down ya resources ya kuni reflector rugongo. Nimeukorwo me concerned. Ni hurairwo ke morio. Oi. Ndauga nguhurire. Nwe ndaigwa ne kuma na buga rugai. Okamwe mukurori kuri atikara. Na rugai ne thike. Ne thigire ngurani. Ndwikirio gicuko kiu. Kwaja ko mama tire mok. Riu hau hari okoragwo na rugai ri ne araihaniriirie. Ne kuraihaniriirie muno. Nie ngokiuga ne ikuhi. Rugai ukihitukite nginya kwa nyamu. Ngari cia kwanyu ne igeraga kuige kuiga. Acha. Wakoro we uikara west. Riu ahurirwo ni mwana kuri obangaga. Muthani. Ndauga atiriri. Ndaigua ni gukurehete thina muno Joskai. Ndakiuga ndore mundu uria ukindolaga. Ni mukinyireirwo. Acha ni ithu twi sawa.
Ndurete romo nyueta tia gasi mugathira. Jos kale ikamba mwana uri ongi. Aniona dikinya ana kou. No, not everyone is checked on. Not everyone. Yes. Kwe mundu agenyitwo aikire cero muthenya omwe tu. Uhoro ucio ni unyaga rugongo. Na nginya andu magoka. Yes. Kurumiriria what happened. Literally. Na kwe mundu uthia rumande. Andu maigwe ni wathire medium tam jero ya jamuhuri. No gituka ta thiko thate. Mario mucie. No ke wihara ria gutugutaku. Wathirikari. Oi wandu makiathiri. Ndie kani ukiregete muruguo. Ureko. Turare nake Isaka. Ko. Turare nake. Nie nguona mundu uratugutangari gwatiri. Mundu no. Mauthe maya ri. Kwa jothaya ri ni mehana. Gekueria gutondo hari wa fadera njira kakando. Yakirigo ika kurathia ati. Ndio ndacokire kumenya jothaya ri. Anyithirwo macohi-ini ni atungatite kio kia mieri iri ni wihera ria gutugutanira thiko 10 areki. Because you never communicate, they never hear from you. From you, yes. Well, what you jara na ume. Ni gutungata kioho. No makonire umwe na Simon Kive. Jabati kere. Oh, eta watia. Jabati kere. Tata TV yake. Oh, Jabba TV. Jabati kere ni da. No, they check on you depending on it's an echo. Yes. And we were manchera ni rareji. Kaiwa he. Ndaiwa ni rofiko tire ikare kai. Ni ndiraiguite na kameme. Ni uhurire wa ngari. Wa ngari turi kwaria nake kiumia githiru. Ogiri aragaku. Ogiri araga giathikiriku. Anjirite ni kundu ndimenyanagia Nairobi wega. Ndaigua kuria kuru muno ri ne kihunguro emwe no riku acha ndaigure takinya tamba gukinya tauni no gakirigwo ni nyenda guikara ngimenyaga tondu mwana ucio nake ni ari bata na andu ucio ni mundu bangagwo. Yes, ucio ni tata we bangagwo. Ndari we korwo kire guku ni atigagirwo macotu akerwo ni macukari. Yes we korwo kire guku gituika mponda raha ri ani ura thimu na mucie. You see, nigetha ugie ngori enge warrant kwendio uhio wa thakame rugongo ri, you must be worth it. Maruti uhio uwe mauga ithe wa Masaria wicirio horo uyu gwa twawiigua ri na nijui no itikania nani mwana ucio oyo ciara ri yo ciara mwana ucio yo ciara ri ciro cio no ithiure coka gwika atia no ithiure coka guikarira ucia to thai tutitarie tutiure tuhana ri gategwa gaka ri kahingũrĩrwo tucioka gwaka mari no kahingũrĩrwo tutikunembũrwo keria ĩtagwo maco no ithuĩ tũkwĩhũrĩra ona ndĩratũmana njetherwo namba ya Njotha muoyo thĩnjaga tũmwarĩrie tondũ kangiuma Kenya mari ndĩ ng'ombe gũthiĩ kĩndũ gĩteagwo no mũgambo no mugambo ta uthekaga indo ici ingĩ ciothe nĩkĩ nĩuthekaga nĩ mbeca gũkinya hau rĩ you must be an integral part of the family. Yes, and the system. You must be a key ingredient.
makanyita mbeca bari magoka gatuoka kuigira mwana witu suarity asirire ki asirire nja lakini kama maisha yako huku ni kuonwa na dogodogo na raha na anasa za kula na kunywa pombe na anasa za dunia na kutafuna mimea ya vileo Uga mauga ndigiadio na nguku niyo hu akiyari turare nake magakuhotha wakauga you deal with the state wako ne muye tutare kihayo atatinanagia na mucio kaigwa atiriri nie mwana ucio ria ndamurera ri kindu kia mbere ndamukania gimarari ni athuri ene just like that you are on your own it's good kuga kaundu na rugongo yes it's important it's ona no mobilize ro rika ona yena uyireki wako ria either the brothers or who the extended family muthoni wako wari he kaundu aigiriirwo no igwa tikonyitwo he kaundu aigiriirwo he andu akuruhanitio na maundu matari mega na to ninyo mwena kuu ona ni maundu ma gukorio arakoririo kurendo ciringi ngiri 7 cia na ihenya abe asirire nja thengio marathimwo ngai uyu mwana ucio ni atukonie ucio nake ni mundu uga kaundu riu mundu utari kiari onake uri utari trickle down ri oigwa relative ahura amajaria oi de aha geria kenyago oi kenyago ne borithi ana dora gwena ki ni aguketio makwai ndakora ara ni waku guku agika ki katuikire birithi acha ne kunyitwa nyititwo anyitirwo ndu ukigua ndeigua marari kwa Joyce cia boboy kurauma bara arahurwo kana arahurana riu ciuria icio ranjuria riu ni ukwaria nake ndemuria kiria andikirwo andikirwo kiwe azoti iyo ndengemuoha muno to ndari andu aria matindaga nao we wamuma na njira ri banga wira tangikira undu ucio niwe wi ikuhi mwana ucio ndimwire gari uguo niguo aneanwo yana gatiriko down kidogo nao makarugama na nguri ungikorererwo ni nguri